Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalunan. Welcome to my channel, welcome to Echo TV diri sa lungsod sa Matalog. Kuan September 1, hapit na nagsugod na ang Pasko na to guys. Advance Merry Christmas and Happy New Year to all Matalog. Magtinabang ngayon na kanunay aron makabot na to ang kalambuan sa lungsod. Sa batong guys. Okay, happy Wednesday to all Matalumnon. Magkinabangan ito kanunay aron makabot na to ang kalambuan sa atong lungsod.